ndashigikiye Kristo sinogenda nashimye akaza kubana nanje sinogenda nashimye ko wanyeretse urukundo sinogenda nashimye urukundo rw'umubyeyi sinogenda nashimye oya sinobyubahuka kugenda nagushimiye we Mana wamaye byose ibyiza wangabiye byinshi birandengera kandi Imana yanje nuruhiriye oya sinogenda nashimye oya sinogenda nashimye. Tugire Kristo mbahaye ikaze muri umwanya mwisa w'ijambo ry'Imana. Imana nyine namuri twishimire twese uko mugira umwete wo kumva ijambo ry'Imana, uko mugira umwete wo kurondera Imana, niko muhirwa, niko mukomera, niko mutabarwa. Sikindi kintu woshiramo umwete mu buzima bwawe kugira ngo weregwe n'igiki ngo ahiriwe abanyabuntu kuko nabazobwirwa ahiriwe umuntu akunda itegeko rya rudasoma ukazoritetururigwamo. Nukore numwanya w'indoto n'ibibazo mwagiye mubaza kandi ndasenze ngo Imana nyine amahoro Yesu Kristo mukonze mweza we mwami w'ubuzima bwacu we mukiza w'ubuzima bwacu udukiza imibabaro udukiza ubukene udukiza agahinda udukiza ibisuzuguro udukura kinyatsi z'ubwoko bwose urakani nazo mu buzima bwacu kuko nakimwe kimwe twaburiye mu nyonga zawe kama Yesu komeze uganze muri uyu mwanya kugira ngo ubwami bwa data bwururuke kandi bwururukana na data inganjiwe ize yamamare muri twebwe ubwami bwa shetani buburizwemwo tose kare ubwami bwa shetani urandugwe umomogwe bukugwe mu buzima cyangwa ku buzima bwacu duhe mutima wa mweranda ndaje ubwanje ndamuhaye fora aza turotorere atwishyure ku bibazo byacu gutyo tumenye icyo data dushaka ko twisuganye twisubire ko nawe yibuke ko twanditse mu kiganza cyiwe cy'ubukuru bw'ubutazimangana nk'uko Iza 49 yabivuze tuheze tuhabwe umugisha ku bwa Yesu Kristo umwamukizana n'umucunguzi w'ubuzima bwacu no ku bwa mutima w'Imana umwigisha umuyobozi w'ubuzima bwacu amen. Ni wewe dushaka kutuyobora ni wewe dushaka kudukomeza twebwe twongera inkomezi dukomeza urugendo duhingabire zawe mutima w'Imana ngutuyobora urugendo rurerure rugana iwacu mu ijuru mukisavuga ngo komera Yesu Kristo ni muzima kandi agira neza byose undotorere jewe narose mbona umuntu w'umukenyezi nzi ariko arasoroma ibiyoba ariko ntiyabironka hanyuma abihebye nje ndamubwira ngo suko basoroma ibyema ndamwereka ko bahejeje kukirandura baca baraba ibyasigaye mu ivu amaja hejuru acararonka byinshi cyane aciye nikangura musigura ingabirano y'ubuhanuzi ingabirano z'umubyeyi zirurutse Mariya n'umubyeyi Imana yaduhaye ni warembesha abamwizeye ingabirano z'umubyeyi zirurutse yini ingabirano y'ubuhanuzi nanje ndabyamudirimbo mubyeyi Bikira Mariya nuko ari yaje mu bwonko bwanje yini ingabirano y'ubuhanuzi kandi umuhanuzi n'umuntu ari connected n'Imana ari inyigisho nifuza kuzobigisha ifatiye ku mikorere y'isi muzotora amakaye mwicare mwandike nzobasira bisi murabe impamvu abarozi babaroga bikemera nukuri mbabwije ukuri nibandoge numisha nibyonge bigaca mu kano kanditsi okay nzobanzi ko ari yindi mbaraga ijya kubisunika bigaherera muri wese mugaba kunuma ngo igitega mbabwije ukuri nimuzibire bane b'Imana erega Bibiliya irabivuga
wowe rero uri umuhanuzi w'umukama nukuvuga wewe ntiyakubajije kuko umuhanuzi ntibisaba kwa kwinginga niyo mpamvu Kristo yavuze ni mutanga ataca musabye uko mwawata kuko arazi ko ari inje baje bizazopfa zitubwiye ati reka nyigisha uko no bigenza so uribwiriza ukituma wewe nyene mugabure Kristo ngo nawe wituma ariga biba ngombwa mutima w'Imana akagutorera mwitiro kandi akagutuma mu bari mu bakorera ku mugaragaro bakanuye apana basinze we yagutoreye mwitiro gutorera mu makuba kandi agiye kugutuma mu bakomeye mu bihangano agutorera mu bukene mu bisuzuguro mu makarade mu mivumo mu mikoshi kagatsi kakamika umwaka Aburahimu Imana ikavuga ati rero ngiye kugutuma nibyo byabaye no kuri Yeremiya niwo muhamagaro wa Yeremiya nikuvuga rero kuba wamusanze ari karasoroma ari mu gihe kiwe cyo gusarura ari mu gihe kiwe cyo guhura n'imigisha ari mu gihe kiwe cyagasama ari mu gihe kiwe cyo kubyara gahiga ari mu gihe kiwe cyo kuronka akazi donc ari mu gihe kiwe cyo gukugwa kwigisuzuguro kuko ibiyoba ibintu byose ibiyoba amateke ibiraya ibijumbu ibintu byose mu gusoroma biba biri ku muzi uri mu kuzimu kandi amababi yabyo akaja hejuru hamubikuye ugakunkumura ivuri gasigara nabyo ukamura nguko oyi bifite bisigura umugisha karemano kuko hari umugisha buriya ukomoka kumwete wo gukora mu gihe ugize umwete wo gukora uragira umugisha yego mugabo nyene uwo mugisha ari gihe utakubuza kugwara ntukubuze gusuzugurika ntukubuze kubingumba ntukubuze kugirana mugabo iyo ufise umwete wo gukora kongera ugatunganira n'Imana biguge mugisha wuzuye utarobanuye nicyo gituma twifuriza ngo imigisha yose y'ubuma nukuvuga iki hariho n'imigisha y'ubumuntu umuntu akora ari ntungane arakora gahembwa umuntu akora atari kinebwa arakora gahembwa mugabo imigisha yose y'ubumana nukuvuga iki n'Imana inakurenganura niwo ugomba kurenganya Imana yitame mu ruhanga rwiwe Biraryoha babisaba kuba washiga tegeko ry'umukama ukamuha kimwe muri 10 ukagirane ukitwara kaboro ukanyene ukagira umutima utunganye rero uwo muntu yaragiye kubisoroma nikimenyetso cyuko n'umunyamugisha mugari hagahaze kuko yarabizi kubisoroma yabonye atari karabironka ari nyugusha aragenda Kristo bashi baratera usenga ntibaro nagira mbabwira ko Petero ngo yarayararo bijoro ryose muzikino yarayakoze Petero yari irengagije isezerano ngo araroba ijoro ryose Petero avukiye ku kiyaga ni mwene Yona no murabyi sibyo kiretse ko Kristo yari yambwiye ati ntukiroba abantu ntukiroba ifi uzororoba abantu nubwo n'umuntu atari mu muhamagaro wiwe byamwangirije byanga kwagira umugisha none niwe ugiye kumubera umuco uzomwereka ukabigenza washaka kuba ari umwana utunze akaba cyangwa umwana wabyaye akaba ari karahuzagirika atarajya mu muhamagaro wiwe mugabo wewe ubibona neza yuko hari ikinabura uko yobikora iyo cecetse rero ububaye umuhanuzi wa fake iyo uvuze ukarenza kukemerana ububaye umuhanuzi w'ikinyoma iyo uhagaze mu kuri tishaka kwemerwa mugashaka umwana wawe umutabara ushaka ko ari umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu ukamanuka unumengo umikuyeko mugabo wamuhanura bwabo nakazobona cyakina akavuga ati wa muntu yari umubyeyi niyo yakibona cyaramurenganye cyaramusize araheza akicuza mu nyuma akijukira guhanurwa rero byumve ko nuze Petero araroba kubera ko yari mu cyaha cyo kwiyakana Kristo yari mu cyaha cyo kubikora uko abyumva nta kuntu Kristo apfuye Petero ari gusubira kwambara ibutura ngo agiye ku kiyaga kuroba Kristo yari yarambwiye ati Petero uri kuva uyu munsi ngo ntugisubira kuroba ifi uzohoroba abantu nukuvuga umugisha wa Petero ni wari ukiri mu kurondera amafaranga ngo arondere ibyo atunga abana be ibyatungisha umuryango we muziko maranimvira ko sinagisomye muri Bibiliya ni ajya awanariza nyene nk'umuntu ariko kandi nuko nobisha mu mubiri cyane manimvira ko mwana Kristo yamaze iminsi 3 kandi iyo minsi 3 kubyukuri na masaha 36 hibyo masaha 36 ariho n'abagabo bafasa mu kabari Petero amaze kuyuha iryoso ziyakanye Yesu Kristo isake kabika nkuko Kristo yari yamubwiye yaragiye amaze kubona roti Kristo yapfuye babambuye n'ikiziga byagize numva ko yumviza amakuru batari kumwe buryo umuntu yabibonye neza akabya sister ni Yohani mu bikicwa biwe mpora niyumvira yuko Petero ashobora kuba yagiye aravuga ati none ko nasize umugore namusezeye aho Petero ntiyasuye gusezera umuhamagaro wa Petero utandukanye n'umuhamagaro wa Elisa yaragiye arasezera arabaga n'ibimesa arabati ngiye gukorera umukama ngo byabyeje kwavuga ati nananiwe reka ngaruke muga Petero urumva yasezeye yahagurutse yafise umugore n'abana ndavuga nibyo byose Petero yavuze ati none ubu ngiye kuja he subire kuroba kirazira gusubira
warutse kirazira gusubira kubyo warukishijwe uwo n'umuntu ariko arajabajaba n'umuntu ariko arahunahuna utegereza kugira inama n'umuntu ariko atawakuba utegereza kugira inama Petero arabwira ngo je ndigire kuroba ngo bamwe muri bo baramukurikira mwe bazasigaye bangana ko bari basigaye 11 agiye bangahakiye hasigaye bano nazogomuka icyo kitiye nukuvuga rero Petero ari muhagiye nukuvuga rero singitayo gose ni bicane 6-7 nukuvuga rero ikintu cyabaye ntegeke Petero araraba iminsi 3 na kimwe aronka igihe cyose usuye kubyo warutse waragisezana mukama ahubwiye ati mwana wanje nzogoza imibabaro yose uzohora ufata mu mibabaro mugahinda mu bisuzuguro igihe nabyo ubwire mana uti ni hahandi yarabitaye araheba gusoroma ibiyo bakandari igihe ifi zariyo mu mazi Kristo yaraje ngo bane natwe buryo bubizi agato yatwara turaroba ijoro ryose turabura amuhaye Yohani ni wagiye kubona ko ari Kristo yacakoze bangoterera usoingo buryo na wiji ubuhanuzi gusa nukuvuga ari umukristo yarose indoto nimbura umugabo nimbura umugore uhagararira ukuri uri intumwa y'Imana kandi uzobyaza umusaruro Petero yarakeneye ijwi Yesu Kristo muvuga ngo terera usenge buryo umwobwira ko yo mari joro ryose aroba natode na akarobera bubafu gusa naterera buryo umugabo nka Petero kuriye ku kiyaga no yarakeneye ijwi ry'ubuhanuzi mwabakobwa mwabahungu mwabagore mwabasore hari imigisha yanyu mwatakaje muriruka cyane mukora cyane mugirana hagaye yavuze ngiki hagaye yavuze kumviriza gatoyi hagaye izindi mbaze kiyeri marakiya hagaye imbere gato ambere Zakariya hagaye umviriza hagaye ngene yavuze ngo ni harari mukama yashikiriza ijambo aciye ku muhanuzi Hagayi aravuga ati ngo mbega kuri mwebwe n'igihe cy'ukwibera mu nzu zanyu zisharije neza urumva arivumbuye aragiye avuze ati n'ibindi ndabifise ngo umuntu wewe Imana kurungitse ko guhanura si umuntu yoroshe si umuntu asanzwe si umuntu akeye mugabo ni umuntu yivumbura akabikora uko abyumva uko kubikora uko rudasombwa byumva ngo rero nguko mukama nyene ngabavutse ngo nimwiwaze neza ukuntu mumerewe mwabibye byinshi ariko mwimbura bike agiye kuja mu guhereko ibiyo babyarirwe mugabisigaranyisha nawe wamujije uko abikora komereza unyene Imana izobera umugisha komeze ugisha cyacumi ugisha amashikana ugisha gukunda ijambo ry'Imana ugisha abagabo nkaho ugisha abagore nkaho wigisha uzobihembegwa Imana yakoretse kwigize ni kwishimiye ikintu cyambere kikwereka ko Imana ikwishimiye ndakibabwiza ukuri burya ningabira zanyu ikigaye zanyu kugira muzozimenye urakora ikintu n'umutima ukunze ukumva ko iki kintu nawe wakikubwira nk'ubuje navuga ati uwari kumbwira ibindi ko ndababwira nkiri muto nariko umuntu adasanzwe so magurukira ko bivuga nitira rija muzakura bakaraho nasinzira ndikongira ikiganiro kuri kamera nitira rivuga ati watera uri kuranduhisha nari ngene kuvuga ijambo ry'Imana ndabarahiye karawe nasinziriye muri kamera ati watira we uri kuranduhisha we umubiri wanje umwaye wari kuvuga ijambo ry'Imana ukene nawe kuruhuka mugabo ngacasanga umubiri nawe n'uburenganzira bwawe ngacambwira Imana nagiye gukoresha ubwibone bwanje nirarira ryaje babarira ngirira ikigongo ibyo bisuzuguro nabazize muri video cyangwa muri ijambo ry'Imana ubikure mugabo kandi umene ukuyakira amanjye amesinzire ndoho niko bimeze nikuvuga kuko Imana iyo gize umwata kugira ikintu cyiza cyose gishobora gufasha umuntu irazi kabyarizamwe ububasha bwayo ikagirane ikaguhuza n'ikintu kidasanzwe cyo twita umuhanuzi uriya muhanuzi se abantu birirwa kumeza kwatera mukamwe ko biravuga nguko sinabirirwa mu misozi umuhanuzi n'umuntu yakira ikintu cyiza cyose umwana w'umuntu akeneye akakimuhatara uko akibereye kubera iki ko kibereye wo bimenya gute ko shwa kuba ndiko ndakubwira ngo umunyamugisha kandi ubizi nawe kuri ndaye mva kuzobiranga inyuma yuko akira ijambo rivuye mu kanwa kanje ukarihuza n'intaganga zawe ugacuza hagati n'agati Imana gacivuga ati kiremwa kidasanzwe cyo nicyo twita kiremwa gishasha ntabwo ari amazi mwidibika ni mu mutima kuko amazi ni amamvu yidibika mukongera ugasambana ukongera ukibukongera ukaraguza ukongera ukabesha ukongera ugakora ikizira were wabaye umuhanuzi wo mukama kandi ni ibintu bikomeye gose nukuvuga uzomenye niyo worota ukabarotorera zorotore muzenge Yesu Kristo ngo ariko ngo mubibabyisha ariko mukimbura bike ngo murajya ariko nimuhaga muranywa ariko
nimuhimba murambara ariko nimususurukirwa uhembwa ahembwegwa mu mupfuko utobotse. Nukuvuga rero uwo muntu umugira inama wavuze ngo uwo mugore wamumenye mugira inama uwo mukirisi umugira inama umubwira uti genda uciye igiti ubaka ingoro y'umukama. Guca igiti niki ni kwakira mu bw'Imana yaguhaye ukavuga uti itegeko rya rudasumbwa rivuga ngo no musi nuka bakaba bitanu mavambwa ngo nabo nabi urakabakaba nane nakubwiye ko je natanze cico abambwiye ngo none cyari umuntu ari kure mugari karadodora n'ibyo kurya kama mfatira hono kama mfatira iga kwa muri bikabyawe kuko nugomba gukorera umugisha byabanje kuzura ntuzopfu bikwije nzotunga imodoka rushaka indege cyangwa ushaka inzira uvuga uti imwe niyo mu mirima indi ni yabakozi indi ni iga gukorera Imana. Kwiga gukorera Imana uvuga uti umukozi w'Imana gana n'amaguru nazokongera kuma n'amaguru. Wiga gukorera Imana uvuga uti umukozi w'Imana hora ninekera ku mutwe nazongera gwana. Wiga gukorera Imana uvuga uti umukozi w'Imana umwana we yambara ngira mwigisha wa mukristo mwigisha wabyumvise iyo ni indoto nzima. Iyo nama ugenda uyigira abandi bose enda ubwira abo mwakoranye uti jewe narahindutse kandi naramubonye Kristo. Genda ubwira abo mwagendanye genda ubwira abakiraguza genda ubwira abagisambana genda ubwire abakibesha genda ubwire abihebo uti jewe narahindutse kandi naramubonye Kristo. Genda ubwira abo mwakuranye. Undi mugize avuga ngo mbega mbwira ngo ndose nja kuri ngo ndose nja mu gipatiri ngasanga umubyaro wivoka wari warimejeje waravunitse aho da ariko haca hanaga ko uwundi mwiza aho da. Yo 14 twagezeye icyambwiye ko wavunitse nuko akavunitse ko nagasanze ku ruhande karumye. Nagumye shimika mbwira umupatiri nasanze ko narinje kuraba ako kabyaro apana umufaratiri yarahari. Nagumye mvuga ngo narinje kuraba aka ntunga urutoki ako kavoka kanazi kubera kari ahataboneka. Patiri yacabona umenga mvuze uwo mufaratiri ariko mu nyuma bose babonye ko navuga ako kabyaro kivoka gateretse ahantu mu nzu iwabo. Ariko mana uriya muri komera Kristo ni muzima twifitiye Alleluia twifitiye laissez passer tuzahinyika jetani ni kuri bariyeri tuzunguruka data dusanganirwe na Yesu turabana b'Imana twifitiye laissez passer. Alleluia twifitiye laissez passer. Nimubivuge muze murabahanuti bo mukaba uvuga kuri tujya mu paruwase ugiye gukora ikintu ni nkuko ubwira Imana kuko patiri umufaratiri Imana muzosome muri izi ya 6 Imana yazananye n'abaserafini abakerubini mujya ntigenda ari yonyene. Niyo mpamvu uriko urasoma mu nyandiko za Bibiliya Matayo ni wabyanditse neza ukugene Yesu Kristo ujya mugore yakize wa mugore yaragwaye yaramaze imyaka 12 yaragwaye mugongo ngo abantu bari bakinje ari benshi bariko barakinjana. Uwo mugore rero buri yabanje kumva makuru ya Yayiro kandi yari umuhereza mwuka mu sinagoge imwe mu masinagoge yo muri Israel. Yayiro kwera ukuntu bapinga Yesu Kristo yakora ari umusaseredoti. Burya rero haraba Kristo nk'ubu ari nk'umusaseredoti ashobora guhusha imigisha yo ngaho ku isi kwera doctrine. Yayiro nibyo byamubayeko kwera abasaseredoti kijya bararangora bakabyara umwana we warapfa aragenda ubundi ujya mwana we yarazuba
icyabaye ni igiki Yayiro aza kuwubura umugore amubwira ati yamara umwana agira apfe genda uhamagare Kristo aze kumukiza avuga ati sinikorera reka nje kumusaba umugore yaragwaye umugonga atunya ahantu mumbirize niko ndababwira ko mabwira iby'ubwami bw'ijuru n'imikorero ngako isingene tubyaza umusaruro agakiza duhabwa n'ijambo ry'Imana Yayira ngo akaza Kristo ariko arigisha ngaha Kristo baramukikije ni benshi ariko arigisha ngaho Yayiravuye muhira siga umwana wari kumfira kubyukura ari umusaseredoti afite uburenganzira bwo gushitera shikira Yesu Kristo direct na tarabana bakomutora Yayira ikintu yakoze ni kiki akaza barwaye kwera kagatima kugukekeranya kubwibone kiki hakuruko gutabaza umwana ngo wa mugore ari mwishamba yatawe amaze imyaka 12 babuze icyo bamukoza ariko arabyumva burya niwe yahaye amakuru Yayiro niwe yahaye amakuru ujya mugore arabyumva ko bariko bakora ibitanga mugore muzima rirukanga ngo akora ku muzu Yesu Kristo gusa n'uburyo n'umugore werekana ko Kristo imbaraga zakiza ni zari ku mubiri we gusa ku buryo yatura mu kanwa bivuye mu gongo bwo cyagakora ibivuye mu gongo bakosha n'amaboko no haraba mareka no Kristo ari habana abamareka bamukikije burya n'umumarayika yagiye yakoze kuri ujya mugore kuko Kristo yavuga ngo nindankozeko ububasha bumvuye ngo nindankozeko burya n'umumarayika arabonye kwe burya ari amabatayo mubimenye neza yuko yaba Imana yabatijije amaso ya mu mwuka mw'abantu mugisamana muciba mukiraguza mw'abantu mugipinga ijambo ry'Imana ngo ni doctrine ngo amkatolike woman ngo mupentecosti amen urirati ciza gikoreka mu mutima wawe wirati cyo pentecosti yakwigishije kiguza ntewe rya rudasonga ibisigaye byose n'urusaku nimigirwa ngindi yose ya mwarimu zisimyuka mibi ingane tuzengere muzi ngo bishetani binzenge icy'ubusambanyi icy'ubusuma icy'ubwibone icy'agashinyaguro icyitiro icyibiki ugasinzira mu biruta rushibi byose birakikije nibibyumba bisa amatwi y'ukumva nabi dafite icyo byokora birubi byo mvuga nkabira byose uwo nkubiri ko biratembagara ndiko mvuga ariko kandi dufise nayo meka tugije ko muri Kristo Yesu twahakuye neza icyitwa neza cyose inabi nitwe tuyisha amakuru y'intege zacu mwasaraho mbebigi uco wagumusinzi ikigatso n'umwase ikigatso icyo kuti ujya mugora arakira Yayira umwana we ari karapfa gusa Yesu Kristo aravuga ati kugira ngo bimenyekane ko nandukaye n'abana b'abantu bagenda aramukiza wanza kwirukana bikishwa icyo nje kugira niki ngo warose wagiye mu gipati n'ukoza imbere y'Imana sibyo ngo hanyuma ngo hari umubyaro wivoka wari warimejeje kandi umubyaro wivoka wari warimejeje waravunitse ariko hacanaga ko uwundi mwiza wari warimejeje hanaga ko uwundi mwiza ukuvuga ni imbabazi uri kuraraba yuko impuhwe z'Imana Kristo bacu barabyagaje kandi umfati ntiyagusobanukiwe uvuga Imana ikirakubwira ati buri ubudahangarwa buri muri wowe wese yisobanukiwe kuko umfati yagurone uri kuvuga umufaratini yakomba ubundi Yobu yaravuze ngo igiti iyo cyatemutse ngo kimaze kumva amazi ngo ariko kikaguma ku butaka ngo kimaze kumva amazi ngo kirashobora kumera kikanaga kandi kikama byinshi sibyo ngo wagasanze wari ufise n'ikimenyetso cyuko kari karapunitse ubundi iyi ni inyigisho iki ni kibica imbaraga ubu n'ubukomezi umaze guhaga sibyo kubw'icyo wakoze kubw'intambwe yawe okay uri kubona umusaruro wacu ndaje gukubwira Imana kuko Imana ikorana n'umwana w'umuntu wese uyisobanukiye Imana niyo banura ku butoni ufise umwete wo kwirondera nayo iramwiyereka rero Salomo yabipfutse mu migani we 8 umurongo wa 11 mugabo gomba tuganire sibyo Bibiliya iravuga sindiko ndavuga hose iri nitogwa kuri wewe cyo tubona bwete mubaye abahanuzi mwese iri nitogwa kuri uje kuzirikana ikigabane cya 6 cya Isaya sindahasomye hose hari ibindi Imana igiri kuri imbere yawe urumva yuko aganiriye n'umusaseredoti uno mu Kristo arosindoti umusaseredoti kuburyo buko yavuga kwera abona tungera nukuvuga wahagaze mwibuke Eliya yahangaye Akabu n'umugoro Yezebeli afite ibigikoma na bingana gute avuga ati kugira ngo Imana isubire kurema muri Isirayeli
avuga ati kujya gutunga urutoki yavuga ngo iyo mvura umva umubwira umva ikintu kitaboneka mu gacu umugisha w'Imana uvuga ati bitegerezwa kuza ariko dutegereza kwitwara ko n'ubuhanuzi ngo umwaka umwami Hoziyasi yasanda nabonye umukama yicaye ku ntebe y'ubwami nini kandi kirurutse w'imbuga y'umutama na wiwe wakwira ingoro yose ngo abaserafini bari bahagaze hejuru yiwe umwe yari afise amababa 6 abiri y'ukwipfuka mu maso abiri y'ukwipfuka ku birenge n'ayandi abiri y'ukuguruka ngo baraharirana bavuga bati nimwiranda umukamanye n'ingabo isi yose yuzuye ubuninaza isi yose nizande mu turirimba cyane ku consecration uri mweranda ujya kujya no kuza ko mukama ngo ibishima ryango biranyiganyiga kubera iryo ijwi risemerera ingoro nayo yuzura umwotsi niho rero navuga nti ndagowe ndapfuye kuko ndi umuntu uwo munwa uhumanye mu bantu biminwa ihumanye amaso yanje nayo akaba yabonye umwami umukama n'ingabo ngo umwe mu baserafina agurukira iyondi uniza ariko aravuga ngo afise ikara mu minwe yakuye ku ruhimbi aryokoje umunego ariko za ku munwa wanje avuga ati ehe ko iri kara rikoze ku munwa wawe icyacawe kirahanaguwe ubyumve ubundi sabana bari bose bashaka kubaka ngo muzaze kuti ngoya nikitu urumva ukomeze unagenda kuvuga ubu n'ubutwaye nuhaguruke ngo ni musaze doti no ugiye kugira uburenganzira bwo guhagarara imbere y'Imana ukayibiruti y'amaramana mwibuke Musa Imana ambwira ati Musa tekana jana n'umumare kugenda ambwira ati singeza kugira ngo dutandukane n'ubundi bwoko ngo nabwo bufise imana zabo ngo zibutwara mu bifuko zibutwara ku bitugu zibutwara ku mutwe oya dutandukane n'abandi ngwino tujyanireka ko mu marayika Musa araso mu marayika urumva ujya ugamera abamuhanuzi nawe ugiye kuba bugi ntumwa bugi abasi n'abaministeri 5 sibyo bujya nk'umuhamagaro wa Eliya wari utandukanye n'uwa Musa wari utandukanye n'uwa Musa mugiye cyo kwa Musa yasa n'umuhanuzi ko yarababwira muga murazi ko abona ati kuvuga nari we yavuga muga ibyo Aroni yavuga byakomoka mu bubasha mu butware bw'inkoni Musa yarafise sibyo nukuvuga kugiye kumu intermediaire wirokoka ry'abantu kandi ari kindi Imana igiye gukura ku buzima bwawe ku buryo warinze ukagenda kandi ukabona ibyo batabona ibyo badahagacira ukabiha agaciro uwo muzi wivoka ico gishitsi nibagiye agaciro mviriza impamvu ndakuzaye muri ubu buhanuzi nukuvuga intege zawe nusuye kuzihagararako icaca ukutamenya ko nusuye kubihagararako nibihe byawe byo kuba umuntu udasanzwe wicaca ukiranaguwe igicumuro cyawe kirariko ngo niho numva ijwi ry'umukama rivuga riti mbega nzotumane ninde nzotuma nanje mvuga nindi hano ntume wumve kugiye kuronka ubudangago ibisi by'abantu bose niyo dotiyicoma nkayirota ngo muzokumviriza ariko nimuzotegera namba ngo hanyuma avuga ati genda uzobwire bajya abantu uti ukumviriza muzokumviriza ariko nimuzotegera namba umva Isaya hawe ubundi bubasha burengeye bwo yarafise Isaya yarasanzwe ari umuhanuzi w'umukama mugabe Imana imuhaye ububasha burengeye bwa bundi bubasha yarafise okay hanyuma acambwe ati genda ubabwire uti kumva muzokumva mugabo nimuzomera muzoraba nukuraba mugabo nimuzotegera ngukuraba muzoraba ariko nimuzotegera namba ani usanga uriko wigisha umuntu wigihanga gusa wize theology wagize mugabo kugira ngo byumve ko Imana iriho ko Imana ikora ko Imana imugurura ko Imana kiza sida gusanga byaranditswe ari mu gitigiri cyawe byanditse ko no theology cyawe cyababyigisha mugabo nabyemera muri wowe rero byamera sigara uri umwigisha wiwe kuko ubura umuhanuzi w'umukama ubwera ko nabaye umukama ukavuga uko musagara imbere y'Imana avuga ati Imana nimba nkugire ko umugisha nyereka ubwiza bwawe burabagirana Imana to ya Musa nta muntu mbona bapfuye Musa ati je nakibazo nimpfa mwibuke yo nguko ndushinzaho kubabara ngo ndushinzaho kukwegera kukubona ubu urupfu akarubyaza umusaruro Imana ati nanje ntupfa ndakurayo kandi gupfa ari amaze gupfa usigaje akaje ko kwiyagaza vuga ngo gupfa natwaze ritaravuye bugeza akantu ko muzuko nyene twibereye cyane mu byumva sibyo nukuvuga Imana ikiyituma Isaya kandi Isaya mutumye ku bantu bakomeye no gukura imbere y'ubanje gukura imbere y'abantu bakomeye nukuvuga rero ibya doctrine ikiyindi myuka urumva bimeze ko ngo bizene kujya kuntu patiri yari ngombwa umusaba uburenganzira ikimudakinata
bisigura ko ari kurenga itegeko ry'idini usengeramo no, ahubwo ni kuba hejuru yabyo. Ubonye ari mu ntege nke ukamusengera ko kirazira ko mu Kristo yisobanukiwe atongera urutoki. Ujya niyo kurigisha wigisha muri rusange kwica kuko yiyumvise utamushinyakaye ko uzobura mu maratiri w'itegeko rya rudasoma. Aha ngo nanjye ndavuga nti gushika ryariga mukama nawe avuga ati gushika ibisagara bicika umusaka bibure ababibamwo inzu zibure abantu itongo naryo riyogara ricika gahinga ngo mukama azokomora abantu maze hagati mu gihugu ahebwe rwose. Umviriza ngo naho bagisigaye icicumi naco nyene kizoturirwa kujya ku muhororo canke umumanda bisigarana igishitsi. Ujye gusoma muri Yobu 14:7 bisigarana igishitsi gusa iyo babyiciye igishitsi c'ico c'icumi nakabutokerana. Ni gihe cyo kugirane cyo gutangarira ubwiza bw'Imana kandi uzobizana mu bantu ni jewe ni wewe. Ni wewe wisobanukiwe, ni wewe kuzana amahoro mu Burundi bisigaye byose ni kinofunofu. Ni wewe wisobanukiwe kuzana ineza bisigaye byo tubabwira patiri ntabona kanome ngo uri kumubwira umufaratiri uri kumubwira uko ahubwo atayani aragera bikini haroma naragira ne sibwa mu mubiri ndagashitse ubona gasigara Imana yisigiye nigahura n'abantu bashingire nawe kuri kujambo ry'Imana ab'Imana yamaze gukura kwigisuzugura. Mumenye ko Isaya kugira ngo yatigwe n'Imana ko by'ukuri kuko ubundi yarahanura gahuranura n'umujinya gahanura n'imibabara gahanura niki. Isaya kugira ngo bikundike Imana ikintu yamukoreye n'igiki yishe umwami. Umwami yarinde yari inarume kuko yahaciye yakurikira Ezekiyasi nawe ace bamubyarawe. Umwami yari inarume Imana banje kumwica kandi barahunza kandi Oziyasi mumenye ko yakoze ibintu bikomeye mu gihe ciwe ku Mana. Nungaze ko yakoze ibintu bibi yahaye kosa yakoze ni rimwe gusa yihaye umurimo w'ubutambyi uhereza mvuka. None rero wirinde kuba ubutandukanye nawe, wirinde kuba uwundari, wirinde gutongera urutoki umunyantege nkeya. Mugabura umuntu udasanzwe uw'Imana yiheshereza mu cyubahiro muri bakondo to indoto ziki z'abantu n'abantu zikazinzi ko mwese muri femine maskare ariko abeka mbivuguko. Ne rero nongeye gukwiza ya minota mbasabira umugisha w'Imana kandi mbabwire ni Imana irabakunda. Ngo ntunga yatungera uteka ko kavuka kamaze kunaga kubera ko karahataboneka. Ngo patiri yacabona umenga ye byayobeye abayuda byayobeye abafarisayo ndetse n'abasadusayo birabayobera by'ukuri muri Kristo turaryamanye ibanga.